happening na with the ladies in purple ukila ina Liberty tafadhali tusimameni nikaza tugere peni tayari mundu wa taige nikyo kororo wewe bakoro ai magaletio ni atayo de peni le mundu wa nguvu bena roiskin kado afata na sita sia wala boiwa konyo na jega mambo haona fafao ni ando tutete muno kwa tafadhali tuendelee sasa. Basi asante sana. Tunaweza kurudishia MC atuongoze. Asante sana mchungaji. Thank you muno nitodwa kurehe pendi wega fio. Adu acio mena papo agatakwa muno. God bless you so much. Liberty, God bless you so much. Kazi isha shomoka hapeni gabitoro mrazima na mwekega maito na mudogo toro scheme na bavao na sisa cia gabitoro mwe umereru utonde ndamenya rira kwena maundu maya tutiri mundu nyitagira no wone mundu umete na kuria lakini kwina mundu gwetwo mutungatiri wakwa wetagwo kuria murata wakwa no wone mundu ayoka kuria ro cia maundu ma bana inu endu nimakurutu kinyo na ndamenya na mathiko kisia konyanya ri ugu maundu tamacio ma bana adu nginya makitagira guku tigai guthumbura Royce Royce ahorere riu kinya turiki horo uyu tarogama ina iguru ino mbere ya tsoka pikira program ya wiki rogama ino wote tusimame wote DJ neko boka ohore wote riu neko boka tena maneko boka aini mwe haragerie after this ndena kwa aini matoinagere wa muira bishogo gikinyete rogama ina iguru na tukate yothe akuria cornerstone kuria peni ya ngoma gatano kaguko na yeye ndio kumwira moka mbere tafadhali tusimame wote tafadhali tusimameni wote hata family simameni